ngithi kuya bukonwaneni vanhu va ri amamukele ka Madzange YouTube channel leyi mi tiselaka swilo swa xiyimo xa le henhla swin'wana swa swona swilo swa xiyimo xa le henhla leswi hi nga ta mi tisela swona swi nga hetiki mbilu swi nga cakanyeteleki mbilu ya munhu swi ngo ta ku siya na mafenya u tsakile u karhi u dyondza kwala ka studio xa WMCR kambe eka channel ya Madzange the King hi ndlela leyi na hlungwana mi twa mi vulavula hi timhaka ava subscribe vanhu laya masita why no va subscribe ku na swin'wana leswi vulavulaka swi tsakisaka ne vo tala nga ku va nga hanya la na la va byaka a nga tikuma kha hanya ri a nga pfuka masangu straight miri vanhu miri khalanga leswi a ni vula swome a ni mi vutisa swo a ku ri ku kasi why vavanuna va masiku lamawani va tata mikondzo a vukon'wanini swi vangiwa yini kasi no a vukon'wanini la ku huma ku sati la n'wana papazala na mamazala hi loko yena hansi ne le henhla hi xibemutani ebot ehlungwana mata ku swi njhani hina ya vukon'wani mara hi yela ku teka leswi hi tekaku swo hi suka hi famba no everyday hayi not everyday kule ndhawu leya kule ni vula kambe i kule hi mhaka ku ni fanele ni kandza loko a ku ri kusuhani ke a ni nga ta ya ekhalanga ku na ku na vavanuna ne or ku na majaha loko dyambu rixa a nga heti 2 days a nga yangi vukon'wanini a dzumba na mamazala waloyo va n'wi dyisile ni vula ku swi normal ku we nga ya tshama na mamazala na papazala swi na nkingha na vukon'wanini a vukon'wanini u vula ku hayi leswiya se swi wese hayi swi wese swa everyday munhu mi kuma a tshamelerile hayi papa ka ku nwa na tibiya na papazala loko se dakwile okay leswi ni nga xi vulaka i ku vafowethu a hi hlonipheni vukon'wanini a vukon'wanini hi le kaya ka vasati hi le ka vakokwani wa vana va mina a hi le ka hina ne yaleyo a hi basiseni kahle hi nga onhi vuhina or xintu xa hina se hi pfulunganyikisa swilo a vukon'wanini hi le kaya ka vasati siku rin'wana tazani ya vona na mamazala va tlerukeliwe hi anaroko mamazala ni vone post yin'wanyana yi nga ku trendeni la va nge pastor va ri pastor donation va ri yi cince account yi thaku i gaza hambi ti gaza yini sweswiya ivi yi chingela yi posta rhanga na nsati ku a ka ha fambi nchumu le ka vukati bya wena ivi rhanga yi responda yi vuloyi bya wena byi nge tivi se mara question i ku nga va ku ri yona mara a ni na ku vutisa sweswo ku nga va ku ri yena lo wa mfu or lo wa mfu vo n'wi penda na hi mhaka ku ka gaza a va chavani a ti chavani pela ka gaza swi nga endleka un'wana a fika a creator a post not post account ne a yi tsala hi vito ra mfowethu ne ra va ri mani wa donation after masiku ivi a yi cinca a yi tsala gaza yini swi swa ni nga swi vona then hi twa ingaku i pastor donation ene mi vulavula mara laya yi ri because pastor donation u rhandza ngopfu tinsimu ta xongi se hi twa ingaku pastor donation hi yena a nga endla mara laya mata yi ri yi creatiwe rini page liya ya pastor donation hi 2022 and then a ti vutisa ku pastor donation hi 2022 already a ri na yona page kumbe nakona hi khalanga loko se swin'wana hi swi langutisa kahle ne why pastor donation if hi yena a fane a ya hleka vukati bya ku nghena kwihi se ku na ximanga xi nga nghena la ku na kondlo ri nohaku ka gazati chavani Mr. Post dina mali hinkwenu ni vona di xave traka yin'wanyana ene traka leya loko yi so yi sungula wa endla mali yi mali nyana hinkwanya leyi siku ri nga yi vona ro sungula yi nghena ka va ri ngwenya liya mantavuyi siku ni nga yi vona ko sungula yi nghena ka ni nga vona phela mungu leya engwenya swi vula ku se mi cakanyetela la a ni cakanyetela mi cakanyetela hina va ka baloni engwenya ni vula hina va ka baloni yini na liya yin'wana ngwenya liya gaceni ngwenya gaceni phela lo wa mzai ngwenya kwala ka khala tokolwa ka zinjiva kwala ka khalanga engwenya mara ngwenya
masinya liya ai mo e khalangane mara Mr Post in'wanuna loko no ku in'wanuna ni vula mara mabona to be honest ne swa inspire to be honest ka timhaka ta ku mi ni rhandza business ne mara no pfumala laki ra ku tikuma ni kha ni ti sungulela swa mina ku tirha mulungu kahle kahle ni feyile ni endle salon ro sungula ene minute ni endle salon ro sungula ni feyila ni suka ni ya tlhela ni endla yin'wana salon ni feyila ni chonisa mali ro sungula ni feyila ivi ni tlhela ni chonisa mali kambe ivi ni tshika kambe so ni ta swi vula ku ri ku feyila hi mhaka yini hi mhaka nkarhi a yi khalanga aka business a feyila ka 20 hayi a ni phela ani a ni feyila ka mata u ni hlamula le ara ku mina rhandza business na sweswiwani ya ku pasisa sweswiwani endla farm ya tihuku mi ta pasa mi ta pasa ene mina ni tsakisa yini ene va byele ku loko mi ya kaya mi ta famba na bodyguard wa swi tiva n'we bodyguard ya mina na loko vanhu va nga yi voni swin'we ne ubva ha ti holovile a ni siku lera mi ni tsalele ti-essay vanhu vo ka va nga swi twisisi mo kuma ni cakanyeta mina lava va nga tshama a ni swi koti ku loko xilo ni nga xi twisisi mi pretenda ingaku swa twa hi zondhana ni vulile ende mi kume ku khalakale munhu lowaku a hi munhu wa ku ekhalanga ni tshama ni ende sweswi matani lava yini sweswi ma ha vulavulaka mina me ni komberi ku rivaleriwa ku hayi layani ni vona nga ku ni endle xihoxo mara hi vuya ka leya yaleyo ta yi sungula hi vuya ka leya hi khalanga ne ka business vavanuna na vavasati a hi tiyimiseleni ne na hina hi ta va na titiraka ku fana na un'wana wa problem asita ku hayi vavanuna vo tala va feyila ka ti-business ne to be honest mi ma teka marito lama ende mi ma tekela nhlokweni loko mo endla business mhani va ka n'wina va nga lavi ku hoxa ngopfu voko ka business ra n'wina phela blessings hi minkarhi yo tala ne i munhu loyi nga kusuhi ngopfu na yena swa ku tormenta loko munhu wa wena a nga ku support ka business ma swi tiva leswi why na veri nuna na nsati yini i nyama yin'we so nyama liya loko nyama leyin'wana yi nga yi support nyama leyin'wana mara khalanga a ni vuli ku va feyirisa hi swona walowo mi nga vula mara xin'wana mina nga xi vona i ku u nga chavi ku advertise business ra wena ne u nga chavi ku byela vanhu ku mi ni xavisa misava u nga chavi ku byela vanhu ku mi ni xavisa makipikipi a va ti va ta xava vanhu lava hlekaka va tshiki va hleka for xikombiso Mr Post loko a ri busy hi xin'wana na xin'wana xa business yena this guy u proud ngopfu hi leswi a xendla loko a penda movha u proud loko a tiraka leyi kha yi chela mati ka mavunda la kha yi susa dust na loko yi endla swa misava loko siku leri hamba yo dirila hamba yo endla yini hansi la a ri proud ngopfu be proud hi business leri u nga na rona u tlhe u vula ku a hi endleni mali ende ku fana mina a no vula ngopfu laha ku na mina n'wamabindzu vanhu vo tala va vona lava va ku kasi n'we laha ka radio liya mi benefita hi yini hi na benefit ya hina hi leswi namuntlha hi nga ku swi ndleni swo loko hi vulavula hi hlekela yena ma swi ta ku swin'wana yini vuloyi a byi sukeli kun'wana byi sungula kwani mi vula witchcraft hina benefita loko tikambe ta n'wina hi ti endlela ti-interview hi benefita ku tikambe ta n'wina ti kota ku generata mali ti tiveka hi sweswo and hambi mina sani ni raha mali phokothweni mara ti-blessings ta mina ti vekiwile na valava hi va interviewaku loko va kha va humele ku ya mahlweni va ngo chava kunene ku vula ku na laya va ni interview va yisa lavaya swi ni nyika vanhu mara vona hi ta va hi va interview and mata ni tsakisa hi yini loko hi ke hi vulavula so hina ka gazani tirandani kwala ku tele maza problem ku tele ngopfu yini most ya vanhu lava nga tala laya ku tele vanhu va selfish vanhu lava va nga kurisiwa mimitini nyana liya ya ku nga ku hi xitalo a hi timhaka ta ku kurisiwa va kona vele va koho lava va nga kurisiwa kahle va koho lava mi va vonaku lava a va kurisiwangi hi ndlela ya kahle ku navelela vanhu van'wana swa kahle okay lala mi kombisa xikombiso papa n'wina na mhani le kaya loko va vona n'wana wun'wana a kha humelela a va vulavula va ku yini
va mhaka ku congratulate n'wana like mona mina ka xikombiso hi papa ne papa swi endleka mi kuma ku a ka Malamulele hi famba swin'we hi famba hi taxi ani mina hi xipandzamananga xa mina loko hi kha hi famba hi taxi la yi ku la hi le ka mfana wa ka manimani a xi tirheni mfana lexiwani so okay mi dyondza yini n'wina la swi vula na mi ni teka something okay loko mhana mina vo vulavula swo biha mhani mamayela mara va hundzile misaveni even though va hundze misaveni mhana mina loko minkarhi wo ta va vulavula a va ta ku lexi hi nga na xona n'wana ngo la kaya loko ku ta munhu dyana na yena hi sweswo mutswari u fanele swilo leswiya still and loko mo kuma majority file letiya dyi landzaka mehe letiya tifile letiya dyi na tichomi to tala ngopfu and tichomi ta dyisa letiya i vanhu lavakulu mara xiyisa lexiya xa swi kota ku teka munhu from nowhere xi tshama na yena ku dyiwa na yena xi raha na swakudya n'wanuna hi byo vununa bya hi khalanga masitako me ni vona yini ka Gaza ne ni vona timhaka ta ku vanhu vo tala a va dyondzisiwangi ku hlonipha munhu un'wana hi nga vulavuli hi ku sapota munhu un'wana hi nga vulavuli hi ku sapota business ra munhu un'wana ku vulavula swa kahle na ku leswi humaka non'wini wa wena swi ta fika njhani ka munhu un'wana ririmi eboti ra dlaya ra aka masita ku ririmi in 30 seconds ri nga dlaya rirhandzu ni twe mihisa un'wana a ku n'wina ti-influencer ta ka Gaza am kahle mara ni nge n'wi boxi vito but na yehe i nto i wela ka ti-influencer ku na vanhu lava vo loko va lava yehe a va MC va fonela munhu un'wana va ni nga ri kumisa ku yini swimanimani a wu veli lava va ku waloya a nga tivi nchumu swa MC thola leyi vele eka Gaza ka pfalela no se mihisa lowa ku no tshikani vuloyi bya i tirhaka podcast yin'wanyana mara swo sungula ka yena ne a swo sungula ka yena u vulini un'wana mi twisisa kahle mi nga ku ne hi mhaka ku ve ni kwala tlhelo na n'wi twisisa u vulini kambe yin'wana ya ku fana Mr Post yi ku la ka Gaza va ta ku pfalela handle ne loko a vula vanhu va ku warila a vula vanhu va ku wa nyenyela and a vula ntiso ka Gaza he u ta pfaleriwa handle va kha va swi tiva ku music wa Madzenge kwala ka Vakuzani hi wo u baku ngopfu loko va ku va la ku hayara music u twa munhu akwa mente wa funukula ka Malamulele loko xita xa funukula yi fika xi go and loko me ya teka njhani funukula ka Malamulele Madzenga ri kona la ka Nkuzani i vuloyi vula ku vo tala kahlekahleke i vuloyi hi khalanga loko ha heta ne mina ni na to ti-followers a ni voni ku ti enough ka TikTok ne le ka Facebook na hinkwako la ni nga kona mara loko no mi byela ku ka 100% ya ti-followers ta mina only 0.2%